타운과 American National Anthem level W 포스스모노 페네 카비큐 자신의 고와를 느끼는 Tulung bawa kau dengar dia, na tahu lah kau cukup pura Kristo ni, na tini nyai lah, tini nyai cukup pura kau lah, terkaya Jesse kakak, na umahabui, batak kau nak kau kau ada udah kita lah tidak cek, bahasa dah, heula, kita lihat tu, udah agak cinta deh lah, kau ni Dila ke no, pasal aku dah bagus dila kan deh, dah ternyai no, bam lu boleh, lalu pasal aku, awak dia dah berapa kali, tu dia lagi berapa kali, abi bah kasusnya, bam lu boleh, tu sakit ada senyap no, ni cukup mupa dah, betul kita pandang pasal aku dah beri berapa kali pasal dah cukup, no. Amlu boleh, kau cula nak cakap lagi, betul betul, ni je lah tu boleh kau berusaha kau dah ke, blog ke temu bah, no pasal lagi tak tahu, tu ani tu dah kan juga bah, no, kau ni tu ni kalau mana dah, aku dah no, pasal aku dah no jenis ni lah no. I would like to first thank KFN for hosting this event and celebrate this achievement with us. You are very important for us, and sometimes we don't appreciate you enough. Also, thank you KCRC for letting us use this brand new church for this event. To high school students, now is a great time for you to start thinking about what you want to do next. If you prepare yourself now, then you can take classes that are catered to your interest, and you will be one step ahead of people. If you don't know what you want to do now, that's okay. Just enjoy high school and try to learn as much as you can. But you should prepare yourself now so that you can be ready for your next step, which is college. To those who are going to college, congratulations. You are taking on your next step to prepare yourself for your career. Now you should already know what you want to study. Set your goal and work hard to achieve your educational goal. It does not matter which college you go to, just go. And I want to say this, and I want to be clear. Metro Community College is a great school. Some people think Metro is not as good as UNO, UNL, or UNMC. I say this to you. It is a great college, and sometimes it's even better than University of Nebraska, depending on what major you choose, of course. What is wrong with going to Metro anyway? Metro offers unique classes that UNO and UNL sometimes don't offer. They have great classes that do a lot of hands-on learning, which is, in my opinion, the best way to learn. So I want you to be proud that you are going to college and pursuing what you love to do. Don't listen to other people. Just keep your eyes on your goals, and one day you will get to celebrate this moment like this with us. To those who are pursuing higher education or professional degrees, this step is going to be more difficult than your last step.
31นะแต่ที่นี่อีนะก็ไม่ให้มาลากระโปรงเวทีนะขอบเลยตัดเดือดจีนเนาะนะถ้าเป็นเนาะเอาไว้เชื่อมาดีๆนะคือบ้านตั้งแต่เลิกตลอดกี่ปีเนี่ยเดี๋ยวอุดรธานีดีต่อสิ่งที่มันตั้งไว้อีเนี่ยนะถ้าเราตั้งมันไว้เนี่ยไม่ได้ตั้งมันขาดหรอกนะจะไม่เอาไปได้เลยย้อนๆแล้วคือมันนี่บ้านนะภาษาหน้าที่ที่มาเทสุกิจาริจะมีสิ่งก่อบ้านนะดอกพันธุ์อาศัยที่นี่โอ้ไม่อ่ะนะพันธุ์ที่นี่บ้านที่นี่โอ้นะพันธุ์ที่เราตั้งที่ด้านบ้านฟุตซูเลตุก็ไม่อ่ะชอบที่เราคลุมจีบโอ้ไม่อ่ะแต่คือบ้านกูเด็กโอ้นะaku tak tahu lah, mau pamit ke, aku tahu pamit ke, let's do plan ni. Awak nak paling pai demi nak pulau, nak macam apa, lalu kita jadi cerita sikit lah. Kan ibu bapa ni kasih kada popular ni, kita jadi cerita ni. Kan, nak kalau kita fokus pai ke pelosok, nak, kita jadi cerita ni kita cerita baca nak. Kita fokus pai ke pelosok, nak, kita fokus pai ke perintah mana nak. Aku tak tahu mau pakai pai ini buat ini pai le, ke pai le video na, ke pai le video lo na, awak tu si kau kerja tak sibuk dah, tak malah ke bawah tu lo na. Aku tak tahu kau le, awak tu na, tak hilang dah aku tak tahu dah na. Kakak pergi biasa dah, hilang bah, hilang ke bawah tu lo na. Aku dah salah poli na, dah budak aku di mana ada na. Pergi sibuk ke awak tu tak sah tuai kau le, tak desi si kau lo na. Okay,